Kileno kila peniap yu unong syarabor ubala persyang ban pet swaban rong syagaza. U Elia Cohen ubala syarabor naka Nova Music Festival. Ula syaset hadu san spa sansngi. Ula yathu haka jinyagren haka channel Khatar News haka Sibar. Bakileno kibala lam khmat daka Hamas kila peniap ya uwei u kaptif lane nong syarabor. Ubala persyang ban pet haba ki dangra ya ki syagasa men haka nyautrik Oktober ar hajar ar pulai. Haba ya keren bat ka channel Khatar News. Ukohen ula batairu syapang ka jingsya te merau haki jakaburi. Haka baki nong pen ya per kila penbun sisya ya ka jingbam. Kabal ai hau haki tayo bakadu hagaza. Hadin bakadur jong kinong syarabor. Kibala pelaj waya u kala penmi ka jing persya ha perthei. U kohen ula syaburi rengkat badu Eli Syarabi. Badu Orlevis. Kibala pelaj ha Israel man haka pratrik u Februari. Laong bakila don ka jingma ka bakrau. Ki laingut kila syaburi lang badu alon ohel. U badang syakem hadu mentah. Katkum ka jingong jong u kohen. Ulaya kenduk ningkong yu ohel haka jingja kata kalong haka nyo trigo Oktober. Hadin bola pet naka desret rev rengkat bat ka perlok jong u kazif. Kabalayo jingtip kum ka bunker of death. Hadin baki leno kila lek thombor daki grenade halor ki nongwan rakhe haka tekasi. Kita gikan hun Hamas kila bread yaka grenade ban ningkong. Wayula perta grenade. Ngalale jarab ya kazib bat ka kentin ka baningkong ka bami ina ka sentur jonga ka long nga ija pizib ka grenade lane ubom mula penwit bat ula pen pthei sisndon hangta lewit lut kibadon baro hangta.